historia, ano čovečanstvo si nejek vojskovođa amasavodova. Mai pravedno ki dunja penđardun. Mai pravedno komandanti vojskovođa koja pire vojskake na redingja. Keda olabici den ki luftate džante marenpe kod druma Allah esur azzavodželle ili pa ne same puvjate osvojinen. Tega ni od ova pravedno vojskovođa, komandanti bi naredili pire vojskake. Mamudaren tikne čaven, mamudaren e čuvlen, e romjen, mamudaren e nasvalen, mamudaren e puranen, mamudaren okolen suitane slaba henanelen darkati, mamudaren e monahen, mamudaren e sveštenikon, ma rušinen, ma uništinen, javerengere bogomole, tanakote ola neri molinenpe, ma unakazinen, o telo, o trupi taromudarde, ma tharen e manušen jaga, ma uništinen, ma peraven, o sagradime objektija, ma mudaren e hayvanen, osim ako činenden bašo hajbe, ma mudaren okolen kola so predajnenpe, ma mudaren olen so aven hem namangen više protiv tumende temarenpe. Oven šukar premalo zatvorenikija, oven šukar premalo kolaso olen ka starenem, olen ka panem, olen obilazinen, olen parvaren, hem lenje obezbedinen šeja šukare te uravenpe. Ma niko nekaz silaja te čivel, o islami te prihvatinel. Hema nekoj tuvenda te činel okaš kova dela plodija. Hem, džitaj sa lista šaj te kera, so akva pravedno komandanti vojskovođa, pire vojskake naredingja, keda ovaci dinge ki borba teđan. Akva komandanti ili vojskovođa, kova hine najpravedno, kova uprali dunja pirgja, vitini pe Muhammed ibn Abdillah. O Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, o čavo kataro Abdullah. Vojskovođa, komandanti kova hine ne bari vojska, komandanti vojskovođa kova sebe pio puro, kova sebe pio slabo, hem kova keda bišunel oroj ba je maksumesoro, ki džamija posred namazi bi činavi, bi skratini, ne bi produžini e namaze. Amen džanaja o namazi ko borsine bitno hem vredno, po Resuli alaihi salatu wassalam. Sobima Rasul salam, kad vakeri su samangela tari dunja, va pare ko krajedine vakeri, a je bah, a je sreća, a o rahatluko mireja kako rojitano kaj ko namazi subhanallah. Hem džana samo vreme on posvetija, bud ja min taro dua lafikem jam, samo vreme posvetim ja, e Allah se ko namazi te aloko kijami te ačul subhanallah. Po celo rat, kijamul el bil kildini, pale se repatuma bi šuvlon, kone save predaje bi pajron pa bi počmini rat te džal. Ama isto dova, vojskovođa, komandanti, sebe pio purano ko safi, sebe pio ko asunanele takati, sebe pike čuneva oroj baj maksume soroki džamija, isto dova namazi na produžini nego skratini. Subhanallah. Najvredno, najmanglo ibadeti o Allahi tamo namazi. A što je gare pejgamberi sallallahu. Amo sebe pikaste, sebe piakala trin kategorije o Resul alaihi salam skratinja o namazi na produžinja. Hem na samo dova, nego naredija da pire ashabenge, kad kašuneno rojba je maksumesoro, o namazi te skratinen
ne bili se posigate edai del pire maxime. Rahmetluko. Dini ko asikaviamen ko prvo tan insanluko. Dini ko asikaviamen, subhanallah, tolerancija. Dokav dije, i si tu men manuša, kola sakava su pomingamen, sa su onaj pravedno vojskovođa zabraningja, a gdje su ne najnepravedna vojskovođe komandantija, a kao u stvari naredinena. Ola naredinena. Sa suprotno tava kao. Te mudaren pe u Maksimija, te mudaren pe u Purane, te mudaren po kolasu i ta ne bizotakatija, te peraven pe objektija, te abesađije ke mateačane. I onda i kloneva kerena sarama rodini, neli si kavi manušen nasile, si kavi manušen samo silaja, a maro dini itano, dini taro rahati, dini taro rahatluko, dini ko si kavi manuše to vel mirno, pa Allah azza wa jalla minge zabraningja, anu Kur'ani ki surat An-Nisa, Kwenyavar de shutrito ayeti Allah azza wa jalla kava keri, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا a kova koji kamudarije kemanuše mu'mine namerno šunen subhanallah saro Allah si kavijame te arakamen tarodova te ovaki dunja katilija emanušen te mudara pa Allah dela primjerem penala a kova koji kamudari samo je kemanuše subhanallah emodova namerno cili sile te mudarle fe jezauhu cehennem ale sorotan kao vel cehennemi haliden fiha emote večno, trajno ka čol wa gadib Allahu alaihi a Allah siri holi upraleste kao vel wa na'ale emona letluko o proklestvo edevleso azza wa jelle emo Allahi je savkenge spremini dukhavdo asabi dukhavdi kazna neli posebno kazna azabi manušese koja ki dunja samo je ke manuše namerno kamudari je ke. A sojo kolencar kola beršencar mudarena, sojo kolencar kola beršencar nepravedno mudarena tarotik ne džiko purane. Pa vačero Allah azza wa jalla pravalen ano Kur'ani ki suratul Al-Ma'ida hem kako ajeti subhanallah Allah azza wa jalla direktno obratini pe baš u Benu Israelčanja. A u Benu Israelčanja i ta neko o Jahudije, o Jevreje. No Allah azza wa jalla ki suratul Ma'ida amen objavim jam baš u Benu Israel, to jeste Jevrejenge, koji kamudarije manuše, a ona zaslužija mudar do teovel, ili pa nered fesadi ki puka kerel, ili pa mudari manuše koja ki puv nered fesadi na kerja. فَكَأَنَّمَا قَتَّلَ النَّاسَ جَمِيعًا فَكَأَنَّمَا قَتَّلَ النَّاسَ جَمِيعًا Pa je savko sad te mudari celo čovečanstvo, pa je savko sad te mudari celo dunjaluko. Samo je ke manuše koji ka mudari tarobenu Israelčanja, o Jevreja, ljenje obratili po Allah, lamen objavim jamlenge, jamlen do znanja, koji ka mudari manuše, Allah manušno zasluži ja mudar do te ovel, ili pa ki pupe se pesadi na kerjaneni, pa je savke se kovel pisime, sad te mudari celo čovečanstvo. A oko aka araki, a oko aka spasini, je ke manuše, pa sad te arakim te spasini celo dunjaluko, to je celo čovečanstvo. Emo Allah ima čolakate, upotpunine akova kuransko ajetjem završini, Allah ima men, bute peygamberen lenge biçalgan, Allah peygamberi lenge sogele jasna dokazija lenge ange. Amela ke gam save sa dokazija lenge, o peygamberi znači ange baš o Benu Israelčanja. Abo Allah itmula, ola pagodova, palo saodova, ola palem nered, hem fesadi,
uprale puv kerge. Hemola pralalem tarovakti ti dunya upral fesadi kerem. Pogotovo tarakaya puv ko te dika pa uno vreme so desinipe. Pogotovo ali mubareko puv ola u peder eftavar de šupanj bež neredi fesadi kerem. U peder eftavar de šupanj bež ola mudarem, ola peravem, ola rušinem, ola zulumičerem. Taro 1048. godine ola fesadi čeren sađi avdije do 2023. Kad bi omanu širini pravik istorije, ma pajtano ko javnost, tak pajtano javno dokumenti, ko ti si lista taro lengere fesadija uprale puv. Ko zomon sam uprale puv račorge, ko zomon sam manušem udarge. Taro 48. Dir Jasir. Egdiz. 48. Dir Jasir. Kerge baro pokolj, baro činiba, baro udariba. Bejt el Huri, sarandu oftoto, amomase komaj, isto baro pokolj kerge, baro udariba, baro činiba, baro čori baratu prali dunja. Bejtul Džala, 52. isto od ova. Gaza, 55. isto od ova su kerena avdive. Šati Taberije, hem Gaza, 56. isto od ova su kerena avdive. Kefer Qasim, 56. isto fesadi, neredi, mudariba, činiba, hem beraiba, rušiba. Refaq, 10 novembar 56. Sabra, Šatle, Tel Zatan, hem, sad do 2023. manuš, Wallahi bivalani se baridi staterel, hem sad kala dizjahem kana, otola alem baro fesadi nerikeđe, te pominjalo. Ma govorim te vačeni pelesta, te džanjov petalo salvo narodov čerov pelafi avdiju provki dunja, noš borđi da mu te džon renda. Borđi on te skaju pirore vladi, borđi te džana savore, kaja amari mangli Palestinu pedere ftar de šupanj brž trpini lengoro zulumi. Ama muksalova, o kraja je gdje morate uvel, a kala dini morate trpini žrtva neli, dok hala ko Allah itani nagrada bašo sabri, oko lengor so nešto našalde, pa Allah je dova ka nadoknadini. Wallahi ki dunja insani sašajte nadoknadini, nele ako su dikan gamende, peravde zgrade, ništine kera, salva kaze dinipe, pa čak im peravde džamije, klonu šaklan, salva obnovinipe, salva ka kerel, lav drumija su sađare, ama i sej buti koja znači napala više na niti rani, a odva je tamo o insani nedi. A odva, nažalost, koja kvapalo no lengoro napad, nažalost, najbolj so stradingjahem uništi sadili. Ova najbolj gelo znači o insani. Se zgrade, kera, džamije, drumija, salva obnovinipe, salva kirinipe, ova najtikno problem. Ama subhanallah, neke nama rozišimo od dini, veso si kavjam, na? I onda i kronom žem mlad, vallahi, koji islami bud paru, vallahi, na? Ko Allahi, subhanallah, po paru, manuš, e čast te perave, manuš, e čast, na te mudarle, na te ponižinle, nego buna tavo, manuš, te perave kaba. Ama naj kaba te perava, tabi bagere, te rušinava, naravno, bar po bar tikanje. Tikanje ki kaba bar po bar, tamo pokovli butiko Allah, se te perave, te mudare, te ponižine, manuše, subhanallah. Pa kad tardi kaj je vrednost o islami so si kavijame, savi vrednost o insani sile upravo o dunjaluku, neli. Di kaja su desini pravo svetu, neli, na ne je Palestina jedino kufko te i si lufta i borba. U tita ne javira države, da je sad, na primjer, Ukrajina. Pa, subhanallah, za kratko vreme, pao su desini pola napadija, problemi, ono šajkije, durje, katarpije, kerani, Ukrajina, kera Allafu. Wallahi, baro čoriba desini apeneli. Baro čoriba. Uzalo di atmosfera, neli, borba, lufta, non šalno čorodi kente spasem pe
pošeroi cum začitalo pirekera. Ама пазине, дока ни газа ја слика. Умуша со му клепире керај, дури ленко, ника се ништо на фалини субхану. Кај тамо редо, кој ислам не си каде. Редо. Вешена, редо аджи керена, па не се понајам козом сахати. Редо аджи керена. Тоа но авера пувија јаре. Узал сао дја несташица со на недоволно сари енге, ни хајбе ни пиба, Ола сабрија аджи керена коредо. Толку авера пувија сар би понашенепе, сар би хајвање, би прастан, па би маремпе, па би грабине. Од дин ислами тано, дин кој тано савршено, кога си каве инсане, толо сар валяни ко прво танели. Месо мануш, штета и тано, те дурел таро дини, а од дини се упута баши са поле сорохајати. Сар коло кипа, сар ко палипа, од дини ислами и силе решење баши са. Месо Аллах молина, Amin ko dini te zorar keri, amaru imani te bariari, te delamento setina o lezeti ko amaru ibadeti. Allah emina to prostina minha amarelo do telinho, kassaru do teledunya na kelim do Allah ishuja tanko ceneti te deu. Allah azza wa jalla molina te parvare bukarin te chalare te ushalin te sastiare nasfalin te dele biladi okolin sonane. Allah azza wa jalla molina te mukil po rahmetu bral khalam marab khalam Palestina, Allah te dele taqati isnabe. Allah molina te ponijine, te kaznine, čafirina, gerfa soğucano. Allah azza wa jalla molina marduše matl sači kute zadunanenca na netovel, a ket kod redino da ki kod orđeli tavel, Allah molina te učana mi hvalna afete večera. Ašhedu an la ilaha illallah, wa ašhedu an Muhammadan abduhu wa rasul, wa akhiru davana, alhamdulillah rabbil alamin wa aqim as-salat.